Sulu solanasang parannu sia sende si tamu sule lante penanda bisaranna po matua umpama tanna pena ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadatna po matua lata rangi lan atu yate dia lalamai penggauran na rasulu pasala misa angka misa saya lako 5. Penggauran na rasulu pasala misa angka misa saya lako 5. Apa dolo lata basa tu kadana po matua may komita peta dapat tunduan na pena masallo umpa marorong ilako kita. Tama sambayang. Tang torekan tu mak kure sumanga mak pole paraya puang mati olo malabi mi. Inang mana salempan tu jona pak kaborok mi sia mama semi. To temo te o puang laki kure sumanga tu mintu kaborok ia to ulendui umbasa kadami sia urangi. O puang pena masallo pamasyangi tamatanga ki. Anna menta dibiak na katuangki tontong kure sumanga mintu pak kaboromi. Lansangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Belanna ia tu Yohanes undio uai tau. Apa ia te kamu te tak mora nasangapa mididio pena masallo. Pasala misa angka 5. Na dipakondi lan misa kada nakua kuasa sia kasak biat. Kuasa sia kasabian. Sulu kaborok lan puang Yesus Kristus. Den dak dua to sisang mane. Marasan umpolelean diona umba la susi la unangkaran ni sia la ulopian ni tu kasabian na torro toma patongan. Batu to sarani lan te tondok ta tondok Indonesia. Lan kasipak kada-kadanna mak kadami tumisa nakua ya tu kita te tolino biasa duka riki susi tau senga ya tu kita te totang pabelaki sia ponno kamalaman ya moto anna apa mora pole lata pake sia lata pogau anta di saburan kumua ya tu kita te to umpak pesanan ki kadanna puang matua sia torot to titanan sakbi tongan miki lan katuanta. Ya tu pekutana susite butung to marabang siari dirangi. Apa si tongan-tongan nasi patula di tanga. Di pebalitongan sia di batanan ni milo lan katuanta. Lan may sura na penggauran na rasulu na ni Lukas umpo bunga ulelean ni tu misa kasabian na kumua ya tu pak dioran ludio may pena masallo tu la natarima mintu pasikola na puang Yesu ya mo misa tanda mana sana kumua ya tu tau ya to la naluang mo kasih pulungan kadatuan na puang matua apa ia tu pak dioran ludio may uai si anak pogau Rasul Yohanes lamen dadi tanda mana sana kumua ya tu tau ya to mai mengkatoba mo dio mai mintu kasalan bak tu dosana ya tu to na dio uai Yohanes di saburan mo kumua to mengkatoba mo sia membali mo dio mai agan katuan lendu bak tu katuan dolo anna undi unturu po matua apa ia tu pak dioran ludio mai siana pogau pena masallo batonan na kumua pena masallo na puang matua tu la umbasei sia usolan mintu toma patongan tama katuan kasih pulungan si sola puang Yesus Kristus ia duka mo te tau ia temai la diben kuasa andra torro titanan sakbi lako totang umpatongan pa puang Yesus Kristus pena masallo tula umben ni kuasa ano torro barani tuo si turu kareba kaparanuan ludio may puang matua bak tu injil sia unnala sangka puang Yesus Kristus ulendu ibuangan kada sia penggauran sulu tu dipakaborok lan puang Yesus Kristus ya tu kita te mangkaduka miki sia bak tu mangka mo tatarima tu diona pak dioran masallo dio me puang matua tu umbengan duka ki kamalutean kama totoran sia kabaranian lamen dadi sakbin na puang matua ya moto
tae anta lama akada kumua, ia tu mintu kapaisanan, kamanarangan, kamalutian sia kabaranian jo kaleta, inang kapaisanan sia kamalutian takalenan. Sangadina, latakan asay kumuna pak bengan po matua lako kaleta. Dikua anta matoto, kina umpama diongan kale sia birisan sabian kadana puang matua. Ya moto siulu solanasang mai komi ta bungkai sia tamak balaran arak diolona puang matua anna penama sallona mak parenta lan mintu allo katuanta. Amin. Tama sambayang. Ure sumanga tu kadami opuang mi pak pesanan lako kami. Pabatta kan ni sia pakinakan ni la ompo gau ilan katuangki. Dikua kita ditongan ni la usoyanan ni te katuangki lan pak kaborok mi. Ulendu isangan na puangki puang Yesu ki mak kure sumanga mati olomi o ambek dawa suruga. Amin. Rampoin deto tu kadan na puang matua tontong bangki peta da kumota subscribe ite kadan na puang matua. Sia tapak bagian ni la komintu siluta. Kure sumanga puang tontong umpasiria komi kamarampasan na. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.